Dusome igice cya mbere Pawulo yabikoze igice cya mbere umurongo wa 18 uwo murongo umwe gusa kandi nyuma dusoma muri Kolosai igice cya kabiri umurongo wa 14 na 15 no nyuma dusoma muri Marko sura ya kwanza igice cya mbere igice cya 16 umurongo wa mbere gusa kubisomera rimwe amace kubana n'ijambo ry'Imana. Igice cya mbere Pawulo yari Korinto igice cya mbere umurongo wa 18 haranditswe ngo ubwitange bw'umusaraba urabona ari ukuri ariko bitwe by'abakizwa ubushobozi bw'Imana. Muri Kolosai igice cyaho cya kabiri umurongo wa 15 n'uwa 16 kandi yahuye abakuru n'abafite ububasha ibatekereza mu maso ya bose ibashorera bafashwe mpiri y'uwo musaraba nuko ntihagire ubahira ku biribwa cyane ku binyobwa cyane byose bikuru ariko Kolosai igice cya kabiri umurongo wa 14 n'uwa 15 haranditswe ngo ihaguye n'icyete kitwagiriza kirimo amabwirizwa cyaduhama igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba kandi yambuye abakuru n'abafite ububasha ibatetereza mu maso ya bose ibashorera bafashwe mpiri b'uwo musaraba. Amen. Ariko 16 umurongo wako wa mbere gushika ku wa 3 haranditswe ngo maze Sabato ishize Mariya Magadalene na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibimota neza ngo bajye kubimusiga kandi mu kwezi kuwa mbere w'indwi barazinduka bashika kumva izuba rimenyeshe barabazana bati ninde adutembagariza ikibuye cyo ku munwa w'imva. Baba turakushukuru mwami turakushimira umwema uri mwiza kandi kurabona wako ni ikoraniro ry'abana barundi natwe turi imbere yabo nk'amavyongo natwe turi imbere yabo kubikoresha wowe turanira ishengero iya mukaribari ya mbere uciye mu isobanuro hamwe na jewe turakugira kandi tugarura ibikorwa byose bya satani kominikasiyo zose mali kugira itegeko ya warundi ibihanana amakuru yose yoza abana b'Imana turabisuka ikuzimu Yesu miliki Yesu bwamuturanye bagirira la Yesu mu izina rya Yesu. Amen. 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 Haleluya. Amen. Nataka kuomba mtume lakini kwa mwanya mtu kuganira kuhusu ushindi mkubwa wa Kristo kwenye msalaba kubyerekeye intsinzi y'agahebuzo ya Kristo ku musaraba na matokeo yake kwetu n'ibica bigushikaho kw'ishengero ingaruka yayo. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Namshukuru sana. Kuna vita vingi duniani. Hari intambara nyinshi mw'isi na watu wanapambana kandi abantu bakazigwana na wanapata ushindi kandi bakaronka intsinzi, lakini kuna ushindi wa namna nyingi. Ariko hari intsinzi z'uburyo butandukanye. Kuna ushindi katikati kidogo tu, hariho intsinzi y'igihe gito wakati ulipigana na mtu mmoja igihe wabanye n'umuntu umwe auweze kufikiri kama mwenyewe sana na watu watatu ushobora kwirata nk'umuntu arwanya n'abantu batatu bashobora gusa ushindi wa Yesu Kristo msalaba. Intsinzi ya Yesu Kristo ku musaraba ni ushindi mkubwa, ni intsinzi
ushindi mkubwa, n'intsinzi ikomeye, alipigana vita vikubwa sana, yarwanye intambara zikomeye cyane ya ulimwengu mzima, intambara z'isi yose, ili akomboe ulimwengu mzima, kugira ngo acungure isi yose. Bwana atusaidie sana. Na huo ushindi kandi iyo ntsinzi ndio unaendelea hapo, iyo tugira, ndio tunawatembelea hapo, iyo tugendera. Haleluya. Amen. Kuna mapambano kila siku, turafise intambara buri munsi, lakini sisi tunapambana katika ushindi. ariko twe turwanira mu ntsinzi. Ikiwa bishobotse unatembea katika hii, ugendera mu byo wagenda muri Kristo Yesu. Bwana atusaidie sana. Paulo anatuambia neno zuri, ahubwo batubwira ijambo ryiza, anasema neno la msalaba, avuga ngo ijambo ry'umusaraba, neno la msalaba, ijambo ry'umusaraba wao wanaopotea kubahunga ni upuuzi, urupfu, ni upuuzi, urupfu, lakini kwetu ambao tumeokoka ariko kuri twebwe abakristo ni nguvu za Mungu. ni ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Amen. Ni nguvu za Mungu. Ubushobozi bw'Imana. Ule msalaba unaoona hapo Iyo musaraba tubona ndio kutoka kwa nguvu zenyewe zimetufanya tulipe. ibyo wakuye mu bibi twarimo bikomeye. Inamaanisha nini? Bisobanura byinshi. Kama wasema neno la msalaba Niba tuvuze ijambo ry'umusaraba, ni ile injili yote ambayo katika Biblia ibyaha ubutumwa bwose buri muri Bibiliya ambao Mungu bw'Imana ameandaa yateguye ili walimwengu wafundishwe, kugira ngo abantu wahubiriwe, babwirwe, wasikie babwumve na wachakue. kandi bahitemo. Sasa kuna makundi mawili, Rero hari ibice bibiri. kuna wenye wanafurahia hiyo injili, Hari abatekereza ubuzima ndio kama wewe na mimi tuko hapa, nk'uko jiwe nawe turi hano. na kwetu sisi Natwe kuri ni twebwe nguvu za Mungu ubushobozi bw'Imana inayotuletea ukombozi. kandi tuzanira agakiza, Lakini kwa wale ambao wanaonyesha mgongo, ariko kuri bane babutera wanadharau, bakaja bawusuzugura, wao ni kuri bo ni urupfu, na mwishowe kandi nyuma yabyo watapata ghadhabu. bazoronka igihano cy'Imana. Haleluya. Amen. Wewe ambao umepokea msalaba, Wewe wakiri wewe ambao umemwamini Kristo aliyetoka msalabani, wewe wizeye Yesu Kristo w'amaguru, una uwezi, urafite amahirwe, una uwezi. urafite amahirwe. Mwimbaji anasema, Mwingi aravuga, amen. amen. Tuko wimbo mmoja katika nyimbo za Kinyarwanda, Hari indirimbo imwe iri mu ndirimbo zitwa mu Kinyarwanda, inaimba hivi: iririmba gutya: ndashima umusaraba, ndashima yambanziriza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, umugabo nawe yagiye atabandiko agira ngo aregera kuko abandi b'inzira ndashima umusaraba, ndashima yambanziriza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, umusaraba wiwe niho umuntu arongera urwandiko rw'ijuru rutarubikorero, ndashima ndashima yambanziriza, ariko cyane
msalaba ndio tunapata baraka za kuingiza mbinguni. niwo twaro ni chete kijambo Haiko ile cheti tunafanya kanisa. ntabwo ari cya chete twaba dutanga Hata kama tunaandika kwa mamilioni ya chakumi, naho tuba tubishyira ko iby'icacuru ni waraka toka mbinguni za kuingiza ni mbinguni. chete kiva mu ijuru icyo kizotwinjiza mu ijuru. Bwana tusaidie sana. Katika waraka kwa Waefeso, Ni chete yake Waefeso Wakolosai, Wakolosai ariko Kolosai ndio wamefunuliwa maneno mazito. Paulo yishyuwe amajambo akomeye. Msalaba wa Yesu Kristo Umusaraba wa Yesu Kristo umetuokoa mambo mengi. wadukijije byinshi. Acha nikwambie matatu. Reka nakubwire bitatu. Msalaba wa Yesu Kristo Umusaraba wa Yesu Kristo umetutoa kwa mfumo wa shetani. wadukuye kuja nasi. Shetani alikuwa tukandamiza. Satani yaradukingiza, Shika kichaka. yaradufata uko yishakiye. Msalaba wa Yesu Kristo ulitoa mikono yako. Umusaraba wa Yesu Kristo wadukuye mu biganza bye. Amen. Amen. Msalaba wa Yesu Kristo Umusaraba wa Yesu Kristo umetutoa katika utumwa wa dhambi. wadukuye kuja bw'icyaha. Tulikuwa wenye dhambi. Twari abanyabyaha, Wewe na mimi. jewe nawe. Msalaba wa Yesu Kristo umetutoa. Umusaraba wa Yesu Kristo wadukuye mu Msalaba wa Yesu Kristo Umusaraba wa Yesu Kristo umetutoa katika laana. wadukuye mu mfumo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tulikuwa chini ya Twari munsi y'umuvumo. leo mjadala anajua Uravuga umuntu iyo amaze kuvumwa anafanya vitu gani akora ibintu bitabaho au hana matumaini. kuko nta byizigira bafise, Lakini Yesu akakutoa. ariko Yesu adukura mu isi. Neno la Mungu linatuambia Ijambo ry'Imana riratubwira kwenye msalaba, ku musaraba, msalaba wa Yesu, umusaraba wa Yesu Kristo, Yesu alikufa. Yesu yarahanaguye Ile haki kigacetse ilikuwa inakutaka. cyatwahiriza. Unajua ile haki ni nini? Mbega icyo cete ni ikihe? Haleluya. Amen. Ni Torati. Ni ibyagezwe. Bwana Umwana, Torati ilikuwa inakutaka. ibyagezwe byagomba biduha buri munsi. Au huyo Akavuga ngo nahano alifanya ile huyo. yavuze kino nahano Basema ile huyo. kandi nahano Ilikuwa kazi yake huyo. niko cyari igikorwa cy'icyo Maana kisobanura ngo haki ni kitu gani? byose ni iki? Ni karatasi wanaandika. Ni urupapuro umuntu ashobora kwandika Anasema kama nina deni la fulani, akavuga ati isideni ryajyana anakuandikia ile karatasi atakwandikira rwa rupapuro inakupa. amakashuru Wewe sasa unaitunga. wowe ugashurugunya Hata kupita miaka ngapi? naho shina kilabu Akiona ile karatasi, abo ni rwa rupapuro anasema fulani kuna kitu. ashobora ati nakana Na wewe amani. kandi n'amahoro Hata kama umepita miaka ngapi, naho bashitana wewe unyekeza. naho binyegeza Ukienda utazama tena ile karatasi. ugiye kuraba rwa rupapuro Ya hivi. ushobora kutarayajya Hauna. nta mahoro ugira. Bwana tusaidie sana. Kila mmoja alikuwa na hiyo deni ya Mungu. Umwe wese yari afise iryo deni ry'Imana, Na hiyo deni kandi iryo deni ilikuwa inakushuhudia kwamba utahukumiwa. ryari deni rivuga ngo uzohanwa Usipolilipa utaribise. lile deni la dhambi Rya deni ry'icyaha ni kifo. ni urupfu, Ni kifo tu. ni urupfu, Hakuna kingine utafanya. nta kindi uzokora. Bwana tusaidie sana. Imana ifashe cyane. Sasa mambo yalikuwaje? Mbega ibintu byari bimeze gute? Yesu alikufa. Yesu yabihana, Alikufa namna gani? yabihanaguye gute? Watu wanaandika msalabani, Ukuri abantu bashyize ku musaraba walikuwa wanaandika makosa yao kabisa, wanaandika msalaba. bahora bandika amakosa yabo bagafasha hejuru ku musaraba. Hata huyu mtu anatungikwa kwa ajili ya makosa hili. Ati uyu muntu yabambwe ku bw'ibyo kino cyaha kiri gute? Sasa uniambie Yesu, Yurabe ariko Yesu juu ya msalaba wake hejuru y'umusaraba kulikuwa haki za walimwengu wote. hariho ibyaha by'abantu bo mu isi bose. Na wewe ufikiri uzito wa hiyo. Nawe niwiyumvire urebere byinshi. Bwana tusaidie. Imana ifashe cyane. Ndio kwa maana Niyo mpamvu msalabani umusaraba Yesu akafanya kuwa laana. Yesu yagizwe umuvumo.
aligeuka laana yahindutse umukuru sababu za haki za wanadamu wote, bivanye n'ibyaha by'ab'isi bose, mpaka kuna mdomo yake akamwacha kugeza n'aho se yamuhevye akasema huyu mdhambi. aravuga ati ibi ni ibyaha. Bwana atusaidie sana. Amen. Ntabwo byari byoroshye neza, Lakini Yesu alitubali. ariko Yesu yaratsinze. Akasema Aravuga ati naho bitashoboka ariko Mkristo mwenzangu, Mukristo mugenzi ukumbuke kweli umetoka. niwibuke iyo wakuye. Bwana atusaidie. Amen. Alipogomea yoyote, Amaze guhura n'ibyo byose, Mungu alikubali Imana yaremeye dhabihu yake. ikikama kiwe. Amen. Amen. Wakati makuhani wawili Igihe wahereze n'umubiri walikuwa madhabahu yao duniani bari bafise ibicaniro byabo byinshi, wakitoa sadaka batanga ishikamo mbuzi, kondoo na kondoo. n'ihene n'intama n'ibindi. Yesu alitoa sadaka ya damu yake, Yesu yatanze ishikamo ry'amaraso ye. dhabihu ya damu yake. Ishikamo kimasi cy'umubiri wiwe. Haleluya. Amen. Na hakuzoea katika maskani ya duniani ama madhabahu ya duniani. Kandi yabitangiye ku bicaniro byo mu isi. Aliingia mpaka mbingu, Yarabinjiranye gushika mu isi, akakitaa madhabahu ya mbinguni. akagera bitanga ku bicaniro byo mu isi. Haleluya. Amen. Kama na dhabihu yake Niyo mpamvu imekubaliwa na Mungu, yemewe n'Imana, akalipa lile deni lote. ariha rya deni ryose. Msalaba anasema Ku musaraba yavuze imekwisha. aravuga ngo birarangiye. Amen. Deni limekwisha. Umwenda warangiye, Deni limekwisha. umwenda waheze. Yesu amemaliza. Yesu yarawuhejeje. Amen. Lakini watu wengi wanafikiria hivyo. Ariko abantu benshi bapfa kubeshya. Na nikisema watu kwa kusikia ndio watu. Mbega muzi abantu kubera ko ari abantu bande. Watu wanakufa pia leo. Abakristo benshi bapfa kubeshya. Wanasema Yesu. Bakavuga ngo Yesu yaje. Hata nifanye hivi. Reka nikoreshe nishaka. Anasema Paulo aravuga ikiwa tulikufa bila dhambi, namba twarakwiye gucana. tuendelee kuishi katika dhambi? Mbega tubandanye kubikora? Hasha. Ntibibaho. Amen. Amen. Inafaa tuachane na dhambi. Biradusaba ko turekana n'icyaha. Bwana atusaidie sana. Ungane na mwili huu Tugifise uno auokokake. uyu mubiri w'Ukristo, Naona kubali Mungu aweze kumoa. kandi uyu mubiri wemera Imana rwose. Ni lazima ushotishe. Ni ngombwa ko igwanya. Ni adui wa kwanza uko naye. Iyo uwo mwasi wawe ufise. Amen. Amen. Haki itakuliwa. Inzira yaramaze kuboneka. Iche. Amen. Amen. Bwana Yesu alitoa. Yesu yarayitanga. Alipota. Yarayihanaguye. Hicho ni kitu cha kwanza. Icyo ni ikintu cya mbere. Kitu cha pili, Ikintu cya kabiri, alipokonya. yarahogeshe. Soma. Mikolosai. Abikolosayi. Amen. Haleluya. Kandi yambuye abakuru n'abafite ububasha, ibatekereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri b'uwo musaraba. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Aliwapokonya Tanzania. Yambuye abakuru. Amen. Amen. Aliwatoa wakati wa kwanza. Yabambuye ububasha bari bafite, Mamlaka ya kufanya vibaya. ububasha bwo kutugira nabi, Mamlaka ya kukandamiza. ububasha bwo kutugira Aendelee kukanyaka. bakabandanye kukubohera. Bwana atusaidie sana.
Haleluya. Amen. Kwenye msalaba Msalaba wa Yesu Kristo alipokuja mamlaka, pepo zilikuwa nazo yakuyeho ububasha bw'Imana na shetani mkubwa wao, na Satani mkuu wao, akawanyang'anya ile mamlaka yote, abakaga ububasha na isitoshe kandi ibyaha itakuwa shida kuwanyang'anya mamlaka. ahejeje kuba ubwo bubasha. Na sasa Uyu munsi itoaje bibagora tena wafanye urabona ingene yabagize kisha kuwapokonya mamlaka, ahejeje kuba ububasha akawashika mateka. arabafata. Amen. Amen. Ule mtoto anaondoka hapa. Kugira ngo tubasome Toka tena mtoto. dusome kandi umurongo wa 15. Kandi yakuye abakuru n'abafise ububasha ibatetereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe biri uwo musaraba. Amen. 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 Anasema wale wakuu wenye mamlaka Aba ngo bakuru n'abafise ububasha anawapokonya yarabakuye na akawapeperusha mbele. arabamaza hagahagaza. Amen. Kulikuwa kama mfano katika vita vya zamani za Warumi. Bari mu bihe by'abami mu ntambara z'Abarundi, Abaroma Wenye magari wa kiume abaganda b'Abaroma, abajenerali b'Abaroma. Amen. Amen. walikuwa wanafanya wakitenda mateka. Bahora bafata abantu Wale wapia ambao walikamata wote abo bafashe bose wanawaleta Sambo wao. bakaca bajyana muri icyo gisagara cy'Abaroma. Sasa Rero wanaandaa watu wote wakanganya kwenye barabara kubwa. bakaca basaba abantu bose ngo bagende ku ibarabara rinini. Sasa ile magari mwenyewe aliwateka mateka, Ujya muntu w'intwari yabafashe bibiri anawatembeza sasa katikati ya watu akaca bagendagendesha mu bantu ili watu wasomee, kugira ngo abantu babasome na yeye yuko mbele yao. n'abari imbere yabo. Ikaonyesha kuona hawa Abayiko bereka ati ndio wanaokuwa mamlaka yao. babatse ububasha bwabo bwose. Hivyo ndio Yesu alifanya shetani. Uko niko Yesu yagize shetani n'abadayimoni Sababu gani wanasema bila? bivanye kubera wewe na shetani. Haleluya! Amen. Mtapia Yesu makofi. Ushindi wake ni ushindi mkubwa ambao umetuweka huru. Amen. Njia zote zile pepo Inzira zose zomeye kuzana mipango yote ya kuzuia mpango wa ukombozi wa Mungu, integuro zose bari bafise zo kuzibira gushobora kw'Imana. Yesu aliziahidi zote. Yesu yarazononye zose. Amen. Amen. Kama vile aliahidi katika Mathayo 16:18, Nk'uko twabisomye mu Matayo igice cya 16 umurongo w'umunani, umurongo 16 umurongo w'umunani wa 18, alisema hivi, Yesu yaravuze ngo wewe ni pepo, wewe uri pete lakini yako utajenga kanisa, nzokubaka ishengero ryanje, kanisa langu ishengero ryanje dunia, mw'isi, na milango ya kuzimu kandi amarembo y'ikuzimu haitashinda. ntizobishobora, Atakuwa na uwezo pia. ntazogira ububasha hejuru yabo. Haleluya! Amen. Lord kama Yesu Urabona ko Yesu yakoze ibintu byose byakwera. inabakia wajibu wako, unabakia wajibu wako. Hasigaye hapo amahitamo yawe. Wewe mpokee Yesu, Ibora mwakiriye Yesu akae ndani yako, abe muri wewe, ashirike ndani yako, agaragare muri wewe, akutawale, akuganze atawale mteni wako, aganze kuko yawe, atawale maneno yako, aganze kuko atawale yawe, maneno yako. aganze igendo. Usikuwa sehemu moja na mwachia, Ntihagire ikibazo unamwachia kimwe ndani. gisigara na Satani. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana Yesu alifanya kazi ya ajabu Mwami Yesu yakoze igikorwa cy'igitangaza, na ushindi wake kandi intsinzi yiwe alipata mara moja, yayironse rimwe gusa, hapana mara mbili. ntabwo ari igihano cya gatatu.
Bwana tusaidie. Sijui kama unampenda. Sinzi urukundo kuri gene bwa. Wewe Yesu unampenda? Beke Yesu nampenda. Sijui. Sinari. Bwana tusaidie sana. Sawa, mara nyingi tunamsikiza Kenshi umushaka katika neno yetu mu ngendo zacu na furahi hiyo, kandi arinezerwa. ana uchungu ya kuona unaenda unakuruka kabisa. Arafise umubabaro aho yikuganira mu byaha w'Imana, Lakini yeye alikuwa hivyo baba, ariko uyu munsi yagusezeranye kwa kwanza. hata tuone watu pamoja kwa walimpenda Yesu. Reka dusenge turaba abantu bakunze Yesu. Amen. Amen. Ibada ya tunasoma katika Marko. Biblia yetu tusoma muri Marko. Amen. Amen. Unasikia habari za Maria Magdalena, Urumva inkuru za Maria Magdalena na Maria mama yake na Yakobo. na Maria na Yakobo. Siku ya kwanza ya wiki Kuwa mbere w'imisi indwi walilamukia barabyutse kare, walilamukia kwenye kaburi la Yesu. barazindutse ku mva ya Yesu. Hao ni wamama. Abo n'abamama. Haleluya. Amen. Wamama Abamama acha ni warafiki reka nababwire musikiza. bimuze bikenge. Haleluya. Amen. Wakati Yesu alizikwa, Igihe Yesu yashikwa mu mva, utawala wa Rumi ukuganza kw'abaroma na Wayuda n'Abayuda walimwambia Pilato, baramubwiye Pilato, ufanye namna yote ukora ibishoboka byose ile kanisa lile kapitizwe. ijya mva irindwe. Sababu watu Kubera ko bano bigisha b'Imana wanaweza wakaenda wasiibe. barashobora kugenda bakabwira, Sababu walikuwa wanasema atafuta siku ya tatu. kubera baravuga ko azomutuka kumusigira gatatu, Na waskari kandi abasoda batobaja ngaho hawakuwa waskari wa ovyo. ntabwo bari abasoda basanzwe. Unajua waskari walijiletwa hapa. Uraza abasoda bo ngaho guca Mungu waskari wanaita wakilezi. hariho abasirikare bitwa inserukaruka Ndio hiyo. umujanarizi Baada kule na hata kauziki hamwe na yo izina ry'akarengane ashobora kugatera n'umusoro. wale ndio walikuwepo kabla hiyo. Abo nibo bashyizwe ku mva ya Yesu Na wanapewa ordre. kandi bahabwa itegeko Yoyote mwenye anaona anambia, ati umuntu uza kubona yegera usiwache kuuliza. nturinde kumubaza Bila mugire n'urusoro. Amen. Amen. Unajua kama hii kwa hofu Urazi ko bino byari biteye ubwoba cyane kwa wanafunzi ku bigishwa ba Yesu, kavuga ati yapfuye yapfuye, lakini wamama ariko abamama hawakujali. ntibigeze bitanga. Haleluya. Amen. Kwa ajili ya upendo walikuwa nao kwa Yesu. Bivanye n'urukundo bari bafitiye Yesu, Hata huyu Maria Magdalena uyu Mariya Magdalena leo ni Yesu alikuwa pesa. ni wa wundi Yesu yakuramo ibihembo. Alipenda Yesu sana. Yarakunda Yesu cyane Sababu alikuwa mbaya. kuko yari mubi cyane, Alikuwa amepongwa na shetani. yari yakandamijwe n'izo mpembe. Akasema mpaka nikasema mamkani yenye mpaka mwili wa Yesu. Aravuga ati mpaka mfate inkota neza iri gusiga umubiri wa Yesu Kristo. Ndio tuweze kujua walipatana na Maria wengine. Sinzi ingene basezeranye n'uyu Mariya Asubuhi sana. mu gatondo Wakati wanaume wanaogopa kweli. igihe abantu batinya kugenda, Wamama. abamama baragenda Tena kubarika. kandi hakiri ijoro Na mafuta yao. n'amavuta yabo. Amen. Amen. Baba, Abamama msimame imara. muhagarare mushikamye. Haleluya. Amen. Wamama ndio walikuwa wa kwanza kupata habari kama hizo. Abamama nibo babaye aba mbere kuvuga inkuru y'uko Yesu yazutse. Na ndio waliweza wabeba akina zetu. N'aba bapetero nibo bababwiye, Amen. Baadaye wanakimbia bakagenda bariruka, baba wa Yesu. abamama bamaze kuvayo Wale
umwana ujyana alipenda yarakunda Yesu cyane. Biblia inasema hivi, Bibiliya iravuga ngo aliyesamehewa mengi uwahariwe ibyaha byinshi agira urukundo rwinshi. amen. Amen. Imana idufashe cyane. Walikuwa na utulivu, Bari bafise umubabaro, lakini pia wanashauku kufa, ariko bari bafise inyota yo kuja kusigariza amahoro. na wakaenda Baragenda. sasa. Walikuwa na swali kubwa, Bari bafise ikibazo gikomeye muri bo. Bagenda babaza ikibazo bashyizeho urubuye ruriya kumva sasa nani atakufikiria niba bafite hatutaweza ntitugishobora kama kutaka tunaiweza naye mavuta tuyajyana tutamuona mwili wake turabona umubiri wiwe kile kile kitakutosha. ibyo aho tuzakurikura kagutse. Bwana tusaidie. Namafashe cyane. Haleluya. Chunga imani yako. Zigama kwizera. Na kumbuka neno Yesu aliyepewa Ibuka ijambo Yesu yabwiye abigishwa be. nitakaporudi katika dunia Ati ninagaruka mu isi nitakuta imani beka tuzasanga ku isi. na mitume Na Yesu anasema na za ntumwa na wamama n'abamama na wakozi wako wengine n'abandi bakurikira walikuonyesha sawa kama ni wakiasi ya bari bamaze kubyibagira yuko umunsi wa gatatu yari yabyuka kuzuka. amen. Amen. Wao waliona wao wanakaribia kabisa, wanaweza kuona vipi, Sibo bagiye kumva bategeka wanaona mbali, babona uburyo bw'abakuva ku walifurahi sana, baranezerewe cyane. walifurahi sana. Baranezerewe cyane. Walipofika sasa ukaburi, Bamaze gushika kumva wakakosa mwili wa Yesu. babura umubiri wa Yesu. Uzuri sana. Acaza uyundi mubabaro Aliuliwa alikuwa. bamwite Lakini kuli kidogo kawaambia tunamtafuta wapo. ariko gato umumarayika arabwira ati mbega murondere ubuzima bwawe. Ntiyababwiye ko umunsi ugira gatatu azozuka. Haleluya. Ushindi wa Yesu Kristo. Intsinzi ya Yesu Kristo Msalaba umusaraba na matokeo yake ni ngapi hata kuipenda. Nina swali juu ya ndafise ikibazo kuri wewe. hauna Mbega nawe ufise ubuzima bwawe? hauna kijiwe katika maisha yako. Mbega nawe ufise ubuzima bwawe? Chenye kinakusumbua, Uruye rugora kinakukosesha amani. rukakubuza amahoro. Unaingia kanisani unatoka. Ukinjira mu rusengero ugasohoka Kama kile kitu. ariko wawe ukiriho. Bwana atusaidie. Mwama cyane. Yesu ari hano atatoa leo. aratakukura Ikiwa unajitambua nimba witambura ndio unakubali. kandi ukabyemera ko Atatoa sababu ana mamlaka. nazakukuraho kubera ko ubushobozi Lakini anaweza kukusaidia. ashobora kugufasha uyu munsi. Kijiwe katika mioyo yetu kuna mingi. Ibibuye mu mitima yacu dufite byinshi. Bila aina nyingi. Ibibuye by'ubwoko bwinshi. Wala kusaidia. N'abafasha cyane. Inaweza kuwa jiwe cha maisha magumu. Gashobora kuba ari urubuye rw'ubuzima bugoye. Inasababisha kutumikia Mungu. Bigaca bituma udakorera Imana. Kama wewe unataka kutumikia, Nuko Imana iguhamagara ngo uyikorere. unashindwa kupata midomo kama vilivyo. Bikakunanira gukurikira umuhamagaro Sababu wawe. yake kijiwe Bivanye na rwa rubuye. inaweza kuwa jiwe la dhambi, Gashobora kuba urubuye rw'icyaha. sababu ya kusingira mepesi. Icyaha kiba twizigira ko vuba. Kila siku unakitubu lakini akili. Buri munsi ukamucirana ariko ntikigere. Tena unakimbia. Ukamucirana. Tunasikia kama Yesu alileta ukombozi kamili mara moja. Urumva ko Yesu yazanye gushobora gushize rimwe gusa. Lakini bado unawili. Ariko Na huko duniani kandi acana Yesu kufungulia shetani ukugura Satani ataingia. arinjira. Shetani ni ingine. Shetani akitembelea
Anaitwa hata anaitwa asante Kristo wewe. Habari hagaze kuko muri wewe. Nizidi tunafungulia mlango. Nitenda kuvugurura umuryango. Katika Mithali tunasoma, Mithali tunasoma. Anayetoboa kabati Aravuga ngo usingira uruhome atauzwa leo. azo kumugwa n'inzoka. Bwana tusaidie sana. Afashe cyane. Inaweza kuwa ni rujiwa la chuki. Urashobora kuba rubuye gukwaza. Rujiwa la wivu. Rubuye kubiba. Rujiwa la usharati. Rubuye kusambanya. Natawalisha watu. Ikacha. Rujiwa la ukabila. Rubuye kw'abashaki. Bwana tusaidie. Amen. Na mbili. Ibindi. Mupe Yesu yote. Muri Yesu Alipewa mamlaka yote. yahawe ububasha bwose. Ana uwezo wote. Afise ububasha bwose Mbinguni na duniani. mw'isi no mw'ijuru. Ikiwa unajitambua, Niba witambura kuja kwako. ukiza kuri we, Kama ilivyo tunasikia. usomere Yohana igice cya gatatu Nataka kwenda ku tugomba gusenga Salama wa Yesu Kristo. umusaraba wa Yesu Kristo Nikuletea ukombozi wake. watuzaniye agakiza gatangaje. Amen. Amen. So, yes. Yeremiya igice cya gatatu mirongo cumi na kabiri haranditswe ngo genda uvuge amajambo werekeye iburaruko ikigaruka yewe Isirayeli nyamusubiranye igihe uhoraho mbivuze sizokurabarisha kuko ndi umunyembabazi icyo uhoraho mbivuze kandi sizokwabanura ke isi yose. Amen. Amen. Ewe Israeli. Ewe Israeli, Ewe Kristo wa Kamenge. ewe Mkristo wa Kamenge, Bwana anasema. uhoraho aravuze Tunarudia nyuma. iminsi yose wamusubira inyuma. Yo. Nuze, Yo. nuze, Yo. nuze. Sitakuangalia nisipopona. Nako kuri abanyigishwa by'agakenge Yo Bwana anasema. nibwo uhoraho aravuze Inamisha kichwa chako. ubunani bw'ubwoba. Tunataka tuombe. Tugomba gusenga. Ni jiwe gani liko katika maisha yako? Mbega n'ibihe bimeze gute riri mu buzima bwawe? Mimi silijui, Jewe ibyo bivuga nzi lakini wewe unalijua. ariko wowe urabizi. Wamama wanaenda kuuliza, Abagabo batangiye kwibaza walikuwa na furaha ya kwenda kupaka Yesu. bari bafise umunezero wo kujya gusiga Yesu Lakini wao ariko bibaza nani? mbega niba nakubwira ko Yesu Na wewe unajiwe. nawe urabisibuye Nijia kikubwa katika maisha yako. ubuye ruri mu buzima bwawe. Yesu kwa leo. Yesu ari hano Wewe ni Israeli wa Yesu. wewe ni Yesu Tunasimama mbele yako. uhagaze imbere yawe Na tunakwambia, kandi turakubwira Bwana asikwambia tukwambie. wowe kugira ngo tukubwire Uje kwake. uze kuri Uje kwake. uze kuri Anakupenda. Imana yakukunda. Nani anataka kutoa kitu? Niba tugomba kugira Anataka kumpatia Yesu kitu. akeneye kuba Yesu kugira ngo Chenye kiko moyo wako. urubuye Chenye kinamsumbua. urubuye rugoro Inamsogezea amani. umuza amahoro Inua mkono wako mahali ulipo. ikiganza cyawe ahazuri Wewe ambao unataka toa kile kijiwe. wowe ushaka gukora ngo Unataka Yesu akutoe kitu kinachokusumbua. ushaka Yesu bagukura umutwaro kuremereye Usimame huko mbele. uhaguruke hano imbere Ili wakusaidie watumishi wa Mungu kugira wako. ngo abakozi b'Imana bagufashe Karibu. hasi Usiangalie pengine. buriya wundi muntu Unataka kwenda kumwomba Mungu. ugomba gusenga Meza ya Bwana iko mbele yetu. mbe urubiguma Ni wale wengi wanataka kukimbia meza. hariho abantu benshi bakora mu rubiguma Wewe uko ndani yao. Nisikie mimi. ibibuye biri muri bo Karibu. tuzi Angalia huko mbele tu. ngomba nyereza Angalia huko mbele. rabiri imbere Karibu, karibu, karibu.
ngwino Haraka. Njoo. ngwino ngwino. Njoo, Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Njoo ondoe kijiwe kilicho ndani yako. Ngwino uvugo rwewe. Njoo kwa Yesu Kristo. Muze kwa Yesu. Mungu anasema Imani yako atakumbuka maombi yako. ntizibuka. Na atawaambia na kila kitu yako. Ntabwo ntazokubisa kuko Anakupenda. arakukunda. Karibu. Muze. Siku ya wokovu leo. Umunsi w'abakizami. Siku ya kukubaliwa leo. Umunsi wo kwemerwa neza. Usipige sauti ya roho. Nturwanye ijwi rya mpera. Ile sauti inayokuja wewe. Ari ijwi riraganira nawe. Usipige. Nturisinye. Haujui yatotokea kesho. Uzizo umunsi w'ejo. Tuwa kijiwe. Niwihane. Mupe Yesu kijiwe ulicho. Muhe Yesu urwo rwiwe. Bali kijiwe chote. Uburyo ubwo ari bwo bwose. Usiogope. Ntutsi. Usilifanye kazi ya ajabu. Nubwo yakoze ibyaha. Labda akanisamehe. Imana ishobora kumpa. Anasema njoo. Aravuga ngo Atakupokea kitu ulichokosa. arakwakira uko umeze kose. Haleluya. Yesu ni mwema. Yesu ni mwiza. Mungu wetu Imana yacu si mwepesi wa hasira. ntabwo ari urwa. Anajaa rehema. Imana yuzuye ubuntu. Asante na wewe. Na wewe karibu. N'abandi ntibazi. Tunataka kuomba. Tugomba gusenga. Usiseme tunaenda mbio. N'urwego turakora kije. Na usipigane na sauti yao Kandi nturwanye ijwi rya mbere. ambayo wanakuambia. Uwo ariko arakubwira. Anakujua. Arakuzi. Nampenda Mungu sana. Ndakunda Imana. Mungu hawezi kuadhibu mtu kabla hajamwambia. Imana ishobora guhanga itaramubwiye. Bwana tusaidie. Imana agufashe cyane. Na watu walitaka kuadhibu wote. Imana hari igihe ashaka kuvuga abantu bose. Hawatuidi mbegu. Abantu b'indege. Lakini akawaonea huruma. Ariko ashaka kubwira. Akasema acha niwatumie Atekana abatumire. mtumishi wako. Umukozi wawe. Unafanya vyema wewe. Wagize neza wumvise ijwi ry'Imana. Haleluya. Au mbele ya mchungaji au mbele ya wazee au mbele ya Yesu. Ntabwo uri imbere y'umwungere cyangwa y'abatama, uri imbere ya Na Yesu. uamini maisha. Kandi umubwire ubuzima bwawe. Ile jiwe uonyeshe. Bijya ruhuye umwenyura. Unakwenda kuuliza. Tugomba kubaza. Hakuna mtu aliye hapa ndiye mara ya kwanza. Mbega nta muntu bari nganje bari nganje. Alikuwa akiombewa sana ya toba. Atahitigira asenga isengesho ry'umwihariko. Pia neno la Mungu linakuingia leo. Yumvise ijambo ry'Imana rimwigisha. Anatambua kama tulikombolewa katika ukombozi wa ajabu. Akaca amenya ko twakijijwe mu buryo bw'igitangaza. Na tuna raha sema tuna Yesu. Kandi turafise umunezero twe dufise Yesu. Na anasema acha na mimi nipokee. Asharavuga ati reka nanjye nanahe. Ikiwa uko hapa ni mara ya kwanza. Ni kuri bwari bwe bwanjye. Ikiwa mkono wako juu. Ikiganza cyawe hejuru. Ili kuongoza katika sala ya Mungu. Kugira ngo tukurongore mu isengesho ry'Imana. Naona yule pale. Turabona ujya hajya. Hakuna mwingine. Hapo ndio huyu hapa. N'urundi bwari. Yamba umenyosha mikono kuja kwa mbele. Mwebwe mwerekanye ibiganza n'umuseka imbere. Haleluya. Na wewe Nawe njoo hapa mbele. Ulale mtu hapa. Saidia umuseka. hata kitu baba mchungaji. Kabisa. Awasaidia. Abafashe.
Haleluya. Kwa ajili ya wakiroho bivanye zino mpemu zitatu. Mbinguni kuna furaha. Mwijuru afise umunezero w'igitangaza. Mbinguni abafurahie pesa za utajiri. Mwijuru ntibigera banezererwa mw'isi mikuru Ama madiplome cyangwa amadiplome ama yabo mapeo cyangwa ibyubahiro byabo. lakini mtu mmoja tu Ariko umuntu umwe gusa akitoka kwa upande wa Mungu akwiye mu bwami bw'isi, anaingia katika upande wa roho, akija mu bwami bw'ubwenge, upande wa nuru wa Mungu. ubwami bw'Imana bw'ukuri. Mbinguni kuna chama. Mwijuru haba munezero. Wengine nyote mwinue mikono yenu. Mwese ushire ibiganza byanyu hejuru. Tunakwenda kuwaombea. Tugomba tubasenge. Na wewe utaomba peke yako. Nawe urisenge. Watumishi wa Mungu wawazunguke. Abakozi b'Imana babakikuze Ili twende kuwaweka mikono ya Bwana kugira ngo tubashike tubarambuye ku biganza by'Imana. wanakuja kumpa Yesu jiwe kubwa walilonalo. Baje guha Yesu urubuye runini bari bafite. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, Data mu izina rya Yesu Kristo, siku ya leo kuri uno munsi umetuambia habari za ushindi mkubwa watubwiye inkuru zo kunesha wa Yesu Kristo kwa Yesu Kristo msalabani umusaraba kwa ajili yetu sisi, ubwatubere. na tumeona miongoni mwa wale waliompenda Yesu Twabonye abari bakunda Yesu walikwenda kutaka kupata mafuta, bari bagiye barondera kumusigaho, lakini walikuwa na hofu ya jiwe kubwa lilikuwa likiingizwa kaburini. ariko bari bafise ubwoba n'urubuye runini rwari ku mutwe. Na inaonekana katika maisha yetu, Ari birashoboka mu buzima bwacu, katika safari ya kwenda mbinguni, urugendo rwo kuja mu ijuru, kuna vijiwe ambavyo vinakuwa hakaba ndani hari yetu ibintu biri muri twebwe vinasababisha bigaca bituma tusishikamane vizuri na wewe Kristo. tudafatikanya nawe neza. Tazama wana wako Abana bawe bari ngaho, wako mbele yako Yesu, bari imbere yawe Yesu, uliyepewa mamlaka yote, bariko baratwereka iby'abagore byose ulipewa mamlaka yote wahawe Yesu, kuganza kose mbinguni na duniani. mw'isi no mw'ijuru. Tunawaombea Turabasenga katika umoja si watumishi wako, ubumwe bw'abakozi bawe, Bwana uwatume mizigo walionayo, data ubature uwatume vile vijiwe vilikuwa walionayo, ubakure kure ibintu hata midogo midogo pia. kure ibintu Ni wewe ulisema niwe wabivuze, katika yote yaliyokuwa na mizigo, nimuze mwebwe muremerewe na mimi nitawapumzisha. nanjye ndabaruhura. Ni wewe Yesu Kristo ulisema, Wowe Yesu Kristo wabivuze, uone kila mmoja hapa Baba, ngaho uri wari wese umtazame kila mmoja Baba, uri wari wakuri na usikilize kile tunakwambia. kandi wumve Mimi sijue jiwe kubwa na ndogo katika maisha yako, tubasinzikire y'icyaha n'icyo Yesu, lakini wewe unaliona. ariko wowe Yesu urabibona. Ujue hilo jiwe Yesu umutuye na umpe kupumzika. kandi umutuye Ajisikia kupumzika, yumve yaho, ajisikia yuko mwepesi, yumve yaho, hapo mwepesi kutumikia aribuke kugukorera na kufurahia ukombozi aliyokupa. no kunezererwa wagize hose. Asante Yesu. Urakoze Yesu. Tangu leo, Uhere uno munsi, tangu leo, uhere uno munsi, kila mmoja hapa, umwe wese wewe hapa, ari hano aendelee agereye umunsi, asikie tena uzito fulani katika maisha yako. yumve uburemere bwakwiye kuva. Asante Yesu. Urakoze Mana Yesu. Somo tunatenda hivi. Uko ubikoze Tunaomba tukiamini, tubisenze tubyise, maana wewe ni mwaminifu. kuko wowe uwizigiwe Unaheshimu maombi wishyura amasengesho yacu kwa jina la Yesu mu Kristo izina rya Yesu aliyekuwa na mkombozi wetu. unani umukiza wacu. Amen. Amen. Bwana Yesu. Amen. 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 Wakati watu wanarudi kufikia igihe bariko basubira mu myanya yabo, Yesu yuko hapa, Yesu ari hano. Wewe ambao unayoka kitabu ya wiki Wowe usenze n'izindi unaweza kukaribia kwa Yesu kupokea. urashobora kwegera ngaho imbere witagagiza Hatuta kusii utaka gusaba
Tupige. Haleluya. Amen. Daima kabisa. Yote basi. Simamia. Akaangalia. Wagonjwa katika kwa Yesu Baba. Yesu alikuwa. Kitu kikubwa hiki Ikiwa kikombe hiki. uwe na imani. Uwe na imani. Haleluya. Amen. Mimi nilipona magonjwa kwa Kristo. Siwe nasiwa na Nilikuwa na ugonjwa niliokuwa nani kwa yeye yongwa. Haleluya. Inaua kwa rais na Hili sana kisha na kubibu. bali ombea kabisa kama nitakuwa Bana senge chini kwa chini. na damu walikuwa Nani bikiransi kwa ile ndio kubwa ni na wewe uwe na imani. nawe Usiwe na mashaka. uje kukifanya na wewe. Amen. Amen. Inua mkono wako juu na ujibu pamoja na mkono wako. Shirikiana kimene hicho kisha kwa Baba, katika jina la Yesu Kristo, hata mwizi ajaye Yesu Kristo. ulimtoa Bwana wako Yesu Kristo ya kufikia msalabani. Watatu kama Yesu Kristo kwa Musa. Mtumishi wako Isaya Mkozi wa Yesu. akaonyesha miaka 700 kabla ya kuzaliwa. Atefanya kama Yesu. Baba, katika midomo ya Yesu Kristo, Yuko umauko ya Yesu. wana wako watapona magonjwa. Wanachibwa. Tunaamini hayo. Wakize. Bwana Yesu alikuja Bwana Yesu wasi. ili tuwe na uzima, Kwa kutubu. ili tuwe na afya, Kwa kutubu wa na magari. tuwe na wote. Kati ya kile Na tunasema mna hadi wote ni watu wakia mkono wa Mungu. yuko kushika Na kwa watapata afya. hana soroba. Katika jina la Yesu, Ni jina la Yesu. tunasimama katika zile ahadi Tunahapa sehemu ya wasi. ambao hazijapinduka. Kama sehemu ya hiyo. Hatari. Tatu. Katika jina la Yesu, Ni jina la Yesu. tunaamuru na magonjwa. Tunateke kibwa Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, Ni jina la Yesu. magonjwa kwa jina lolote linaloitwa Ilikuwa halisi na jambo. toka katika maroho, Pamoja. toka katika mwili wa Mungu, mwana wa Mungu, Pamoja. toka katika mwili wa huyu mama, Pamoja. toka katika mwili wa huyu baba, Pamoja. toka katika mwili wa huyu msichana, Pamoja. toka katika mwili wa huyu mvulana. Pamoja. Katika jina la Yesu, Ni jina la Yesu. tunakiri uponyaji kwa jina la Baba. Tunakiri Tunakiri uponyaji kwa jina la Baba. Tunakiri Pokea uponyaji, Tuachie. pokea uponyaji, Tuachie. pokea uponyaji, Tuachie. pokea uponyaji, Tuachie. pokea uponyaji. Kwa Tuachie. jina la Yesu. Ni jina la Yesu. Asante. Tunakusema. Wapo ukisa. Kwa jina la Yesu. Ni jina la Yesu. Amen. Amen. Ndiye Yesu. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu Tunashimana Francis na tunamshukuru Mungu huko tunashimana pia na Mungu tashilie kule kwa kusimama na ngali watu bado nafikiri nani hakifanya kuwa na mwami Yesu ati
Hizi ni vizuri mkuu ambaye anaweka Injili. Ijambo uvuzwe cyangwa kutwibutsa rero wa munsi wa mbere wizera umwana wa Yesu Kristo. Ndio habari inatajwa tangu siku ambayo alitubu na kumwamini Bwana wetu Yesu